Mityeng tabiriba pumnamakpu khurumjari namrata gurumayumna taramnokchari sandokchariba thoram asi Impact TV gi entertainment news kayagi paudam puzarakliba Mami Mapao gi thoramni ngasi Mami Mapao gi chama marifumari raksuba episode asida kari karamba Mapao sing puzarakliba gi haibadu miyamda thamjage Miss Universe India lisingani kuntaruki tongan ba event sing haukibagi Mapao Hamom Creation Production ki Manipuri feature film Kadom Dano gi film shooting gi Mapao Isau mapi haina mingthon ba Manipuri feature film gi yaifathongni thoram pangthokibagi Mapao Aroibada Lily ai orphan natte haina mingthon ba Manipuri feature film gi yaifathongni thoram pangthokibagi Mapao So guys, ngasi gi ahanba Mapao da puzarakliba asi Miss Universe India 2026 ki tongan ba event sing chathaba hokre Gala night event July 19 da Jaipur da hodoktuna chathariba laibak asigi tongan ba city sing da chathariba event sing da Miss Universe Manipur 2026 thado yumnamsu sarukyari Miss Universe India 2026 ki chathariba event kaya asigi Mapao asi miyam punna mityeng taminasi Miss Universe India 2026 ki tongan ba event sing laibak asigi tongan ba city sing da chathaba hokre Miss Universe India 2026 ki event asida Miss Universe Manipur 2026 Thadoi Yumnamsu Sarukyari Miss Universe India 2026 ki Gala Night event haukiba July 19 da Jaipur da pangthoktuna beauty pageant asigi event haudokibaga loinana mathangi numit July 19 da sassing ceremony pangthoki numit contract taruk ni chopna chathagadoriba tongan ba event sing asigi manung channa July 19 da swimsuit fashion show Bengaluru da pangthoki Miss Universe India 2026 ki grand finale na lakliba August thagi aroiba saruk da Jaipur da pangthokadoribani Miss Universe Manipur 2026 thado yumnambu Mami Mapao gi maikaidagi thagatpaga loinana all the best cyber wish asisu pizari loinana thado yumnamna Miss Universe India 2026 ki mingthol lauraktuna malem gi khwaidagi chawba beauty pageant Miss Universe 2026 ta India represent tawbangambo oibiyo haizari Dharmen Laishramna direction piba Hamom Creation Production gi banner makhada puthokadaba Manipuri feature film Kadom Danogi shooting gi thabak thoram sing loisinduna hauzik post production gi thabak akanba mawongda chathari Kadom Dano hariba Manipuri feature film asigi shooting gi mafamda Mami Mapao gi team na chatlubagi Mapao asi amuk miyam punna mityeng taminasi Hamom Creation Production ki banner makhada puthokadaba Manipuri feature film Kadom Dano gi shooting gi thabak thoram sing loisillakle Kadom Dano hairiba Manipuri feature film asi athuba matamda miyamda khudol tamnabagi damak post production ki thabak akanba mawongda chathari Dharmen Laishramna direction piba yoimayai mongshabana story screenplay amadi editor oiba Santosh amasung Buluna production manager oiriba Kadom Dano hairiba Manipuri feature film asigi equipment na Kangla Films ni film asida Sadananda Hamom Avenao Indu Idau Joy Vidya Nitaibi Lilabati Suras Waikhom Bikramjit amadi Tinjing na child artist oina saktam langli Kadom Dano hairiba Manipuri feature film asigi costume da Galifa makeup da Tony artistry DOP da Radha Mohan Sharma amadi assistant cinematography da Susil amadi Tathoina piri
ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯅꯝꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯂꯦꯃꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯖꯤꯛ ꯑꯋꯥꯕꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯂꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯖꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕꯅ ꯄꯥꯡꯒꯟꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯁꯨ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕ ꯃꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯒꯗꯧꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯅꯝꯕꯗꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛꯇꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯄꯣꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝꯐꯥꯎ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯀꯥꯗꯣ ꯅꯝꯃꯦꯕꯀோ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯅꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯁꯤꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯃꯛꯇꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯀꯗꯣꯝꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯂꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯔꯣꯗꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯅ ꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥ ꯁꯥꯕ ꯐꯪꯖꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯚꯥꯕꯣꯛꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥ ꯁꯥꯖꯕꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯇꯦꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯂꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀ ꯀꯩꯀꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯩꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯗꯣꯝꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯪꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯃꯦꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯗꯥꯁꯥꯅꯅ ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯅꯥꯎꯅ ꯐꯤꯃꯦꯜ ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯏ ꯃꯃꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯂꯥꯏꯠꯄ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯟꯖꯟꯕꯗꯒꯤ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯤꯗꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯂꯝꯅꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯤꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯗꯣꯝꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤल्मꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯂꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎꯅ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯙꯔꯃꯦꯟ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯈꯣꯡꯂꯩ ꯌꯥꯡꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ Mahapapi! Yeah, me masak kangdam saradana. Noi ponmak ising manung sida pulap namjilura. Pulap namjiluro. Ibu yai mani da sidia. Mahabharat ki wari paringdagi miyamna audio cassette oina thoina hena tana khraba Impact Entertainment Channel na puduna lakchari. Zagat asina kunti gi matik magun khangna naba thawoina sinba oiba tai. Are iba pot hapko aiba yumugi bai kadu tajarabani imungduna leiramba pot chai makai loina lobudi yarabani adumaku madusu nasana tawjaramde palibango Bhimna kanana sariba kuntina kanana sariba Arjun sariba sina kanaba oirigaba pumnamak mitmangda thamduna anoba mahawa makudol tamjagadabani Khatna paijarba jeng kuba mase Prithi matai mai be magi thakta sai thok jage Yengo nangi namangda bhagabana putigom pambigi masakoina leplare Namit pangkoglo kunti yengo kunti Soidanamak miyeng tabiu Impact Entertainment Channel da Mahabharat ki wari paring Welcome back adom na mityeng tabiriba si Impact TV da sandokchariba Mami Mapao gi chama marifu mari suba episode ni Break ki matungda puzarakliba Mapao asina
Lanchenbi Lanthamna direction pigadaba JB Cinema World gi ahanba production oina puthokadawriba Manipuri feature film Isau Mapigi Yaifathauni Thauram Manipur Press Club ta July 28 ta pangthokhibagi mapao asi amuk miyam pudna mityeng taminasi. JV Cinema World gi ahanba production oigadawriba Isau Mapi haina mingthonba Manipuri feature film gi Yaifathauni Thauram pangthokre Lanchenbi Lanthemna direction piduna puthokadawriba Isau Mapi hairiba Manipuri feature film asigi Yaifathauni Thauram adu Major Khulda laiba Manipur Press Club ta pangthokibani Yaifathauni Thauram adu the Film Forum Manipur gi chairman in charge and Surjit Kanta Singha Saknairaba film actor Lalita B Longjam amadi Saknairaba lyricist Sangita Nongna saruk yaki. Film asida Avi Khundrakpam, Chinglem B Lanthem, Bhavna, Karisma Kaisham, Idau, Lalita B na Chingbana Saktam Langadauri. JB Cinema World gi ahanba production oigadawriba Manipuri feature film Isau Mapi asoi angam yaudana shooting loisinduna athuba matamda miyamda khudol tamba ngamba oibyo haiba wafam Mami Mapao gi maikaidagi thamjari. Aroibada puzarakliba mapao asina Sunlight Film Production na puthokadaba amadi inong na direction pigadaba Lily ay orphan natte haina mingthonba Manipuri feature film gi Yaifathauni Thauram Manipur Press Club ta July 26 ta pangthokhibagi mapao asi amuk miyam punna mityeng taminasi. Sunlight Film Production na puthokadaba Lily ay orphan natte haina mingthonba Manipuri feature film gi Yaifathauni Thauram pangthokre Yaifathauni Thauram adu Imphal gi Major Khulda laiba Manipur Press Club ta pangthokibani Khundrakpam gi MLA TH Lokeshwar Film Forum Manipur gi Secretary Ronald amasung AIR Imphal gi former announcer KK Wahengbam Makheng Dolai Thavi gi hana Jila Parishad member oiramba Ningthau Khongjam Sanatombana Yaifathauni Thauram aduda saruk yaki inong na direction piduna puthokadawriba film asida Indu Joyvidya Ananjit Elangbam Nepo Chongtham Bung Okram Golpriya amasung Linthoy yauna miyoi kayana saktam langadauri Lily ay Orphanate haiba Manipuri feature film asigi story amasung screenplay da Ananjit Elangbam amadi music director na Yaikhomba Haubamni. Lily ay orphan natte hairiba Manipuri feature film asi asoi angam ayet apan amata yaudana shooting loisinduna athuba matamda miyamda khudol tambirakani haibagi thazaba Mami Mapao na film asigi director inonggi mafamda thamjari. And that's all we have in this episode. Mathangi episode ta anauba Mapao kayaga loinana amuk lakchage. Until then, keep watching Impact TV. And yes, never forget to subscribe our channel and to leave your suggestions and feedbacks in the comment box. Till then, bye-bye.